Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро, страна. Вы слушаете утреннее шоу «Салом Хамсадо». Меня зовут Джамиля Назарова, и вместе со мной здесь в студии мой соведущий Фирдауси Каримзод. Салом шунавандагон, ин радио Хамсадо аст. Чӣ тавре ки ваъда карда будем дар соати севум, соати ситуравӣ, соати дурахшиш, яъне меҳмон меояд дар соати севум, чӣ тавре ки ваъда кардем. Мо инҷо қарор дорем. Ин радио Хамсадо аст, мавҷи 94.4 FM. Номи ман Фирдауси Каримзод. Дар назди ман Джамиля Назарова ҳамкасбам ва меҳмони имрӯзаи мо шахсоне ки аллакай пайгирандагони Инстаграм дар Инстаграми Хамсадо дидан, онҳо аллакай медонанд ва ҳоло бошад мо ба шумо мегӯем ки кист меҳмони мо. Итак, сегодня у нас в гостях преподаватель английского языка, в том числе и блогер, который в своем блоге в Инстаграме учит людей английскому языку. И также у нас здесь в гостях член Ассоциации блогеров в Таджикистане. Итак, Бехрус Хафизов. Добро пожаловать, Бехрус. Как ваши дела, как настроение? Ташаккур зиёд барои қадрдонӣ. Ҳарчанд кӯшиш кардам ки вақташ ба биём, медонед ки шаҳр субҳ ҳаст, мошинҳо бисёр ҳастанд, аммо кӯшиш кардам ки вақташ ба ҳаминҷо шавам. Ташаккур, хуб ҳастам. Саломат бошед. Умедворам ки шумоам нағз ҳастед. Ташаккур. Сипос. Ман чунин як мем омода кардан лозим аст, Ҷамила. Забономӯз сари вақт омад. Беҳрус Хафизов бехаен дер кард. Аллакай як меми беҳтарин аст. Ногуфтан омад ки забономӯз ҳатто 20 дақиқа барвақттар омад. Ман ҳеҷ чиз гуфтан, ҳеҷ чизи манфӣ гуфтан намехоҳам, барои он ки дар як радио Сафар Муҳаммади Рустам меҳмон мешавад ва дар аввал мегӯям бо дастони холӣ ба назди мо Сафар Муҳаммади Рустам омад ва тамоми барнома чунон ҷиддӣ менигарад ки дигар ман бо меҳмонон ҳеҷ чиз шӯхӣ намекунам дар аввал, ки баъдан ба ман лозим нест ки онҳо тамоми рафти барнома ҷиддӣ бошанд. Вот, не повторяя ошибок, тем не менее, переходим к нашим вопросам. И наш первый вопрос традиционный. Как начинается ваше утро, Бехрус? Во сколько вы обычно просыпаетесь? Ҳар хел ҳолати аз сабабе ки ҳар субҳ ман духтарчамро ба боғча мебарам, маҷбур ҳастам ки соатҳои 6:50 аллакай бедор шавам, чунки боғчаё аз соатҳои 8 сар мешавад. А со скольки начинается ваша работа официальная? Официально аз соатҳои 9. А где вы работаете? Расскажите. Ман дар маркази омӯзишии худамон ба ҳайси роҳбар кор мекунам. Это языковой центр, где Бале. обучают языкам. Каким языкам? Только английскому? Английский, немецкий, русский. Як лаҳза Беҳрӯз ман пурсидан мехостам шуморо. Кори ман аз соати 9 оғоз мегардад. Ин як интизом аст ба назари ман. Ба фикрам касе нест ки ман намедонам, як омӯзгори маъруф дорад Беҳрӯз, ном дорад Илҳом, омӯзгори англисӣ, дар маркази Беҳрӯз кор мекунад. Ман тасаввур намекунам ки агар Беҳрӯз шояд ба ягон мушкилие ба коргоҳ дер биёяд ва онҳо гӯянд ки ҳа раис, чаро ба кор дер мекунед? Яъне ман тасаввур намекунам. Предполагаю, что Бехрус преподает, да или нет? Или вы только являетесь директором? Ман ба ҳайси роҳбарикунанда кор мекунам, яъне ки танзими низоми корхона дар уҳдаи ман аст. Дар асоси дарсдиҳӣ бошад. Албатта дарсдиҳӣ ин як шуғли ман аст. Ман бениҳоят инро дӯст медорам. Охир вақто вақте ки аз дарсдиҳӣ камтар дур шудам, бениҳоят ҳатто ёдам кардам. Дар ин маврид ҳолатое мешавад ки барои на ин ки касби худамро аз даст, фақат барои шуғл дарсҳо мегирам. Расскажите, с чего началась ваша профессиональная карьера, когда вы начали преподавать? Дарс додан ман шурӯъ кардам аз соли 2012. Аз соли 2012 оғоз кардам. 11 лет уже, 12, да. Бале. Ман Беҳрӯз, дар мавриди Беҳрӯз қайд кардан мумкин аст ки ҳатто дар донишгоҳ ба омӯзгори худ кӯмак мекард. Агар солҳое ки мо ҳамчун иқтисодчӣ таҳсил мекардем, омӯзгори социология шогирди худ он вақта бехаен бо 100,000 пайгирандаи Инстаграм не, яъне шахсе ки воқеан як донишҷӯи фаъол. Вы учились в одном университете? Бед ман ҳатто не. Биёед Беҳрӯз нақл кунад, дуруст. Як муаллима доштем, ино гурӯҳи англисӣ ки буданд. Ман ҳамчун корманди иҷтимоиро ки тамом кардам, ман корманди иҷтимоӣ ва равоншиносӣ тамом кардагӣ ҳастам. Психолог ба истилоҳ. Социальный тока. Вау. Яъне индивидуалӣ мо медонед социальный психология чӣ хел? Равоншиноси иҷтимоӣ чӣ гуна аст? Равоншиноси иҷтимоӣ бо гурӯҳи муайяни одамон кор мекунанд ки мисол ягон мушкилиҳои ҳолатое мешавад ки мисол дар шаҳри Кӯлоб солҳои 2008 буд, 9 буд, онҷаро сел задагӣ буд ва бисёре аз мардум хонаро аз даст доданд. Дар ин маврид мо як гурӯҳи корӣ шудем, ба онҷо рафтем ва бо кӯдакон ҳамсӯҳбат шудем, ҳамчун равоншинос. Яъне ки якта ба якта не дар умум. мо равоншиноси иҷтимоӣ мешавад. Яъне бояд саломати блогро шумо бояд пеш мебурдед, на ин ки Алишерҷон. Бале.
خلاص انا معلمای ما از سببی که باید گروه فردوس جان با زبان انگلیسی که بود درس میدادن و معلمای ما متاسفانه یا خوشبختانه زبان انگلیسی رو نمیدونستن. از همین سبب من درس‌های آنها رو یعنی که به اصطلاح زبان روسی ضبط نمی‌کردم. درس‌های عملی بود با فکرم بیشتر. عملی بود، خوب بود. به نهایت تجربه نغز بود. ما در مورد بسیار سوال‌ها گپ می‌زدیم، هم صحبت می‌شدیم و فکر می‌کردم که بچه‌ها ما رو می‌دیدن خرسند می‌شدن، چون که من لکسیا نمی‌خوندم یا اینکه مجبور نمی‌کردم، ام وی نمی‌خوندم. فقط صحبت می‌کردم. Это было так, как вы сейчас ведете блоги и видео снимаете? نزدیک به همون چیز. بله. А когда вы решили, что все, вы посвятите свою жизнь именно английскому языку, преподаванию английского языка? در اول این گونه تماما نبود. در اساسی که وقتی که من انا زبان آموزی رو سر کردم و این یعنی مقصد اساسی من این بهتر کردن سطح زندگی من بود، چون که من میدونستم اگر زبان انگلیسی رو از خود کنم امکانیت‌های به نهایت وسیع مرا انتظار است و این گونه نیست شد. فکر نوبسته از اون نوبسته از بلوگ این هیچ وقت در نقشه من نبود تماما. انا وقتی که زبان آموزی را سر کردم با مانند دوستا پیدا کردم، شناسا پیدا کردم، چون که من درس میدادم آنها را. بعدا در یک چند لایحه‌های خارجی اشتراک کرده بودیم. من در لایحه‌های خارجی بسیارتر اشتراک کرده هستم. در مدت اگر سومر نگیریم یک 4-5 سال در لایحه‌های اجتماعی اشتراک کردم. در اونجا تجربه خودم رو نقض کردم، هم زبان انگلیسی با کمک زبان روسی هم رو نیز نقض کردم. کمتر نوکی‌های کامپیوتری هم نصب کردم و بعداً نمیخواد رفته با صاحب کاری مشغول شدم. А сколько лет вам было, когда вы полностью изучили английский язык и уже свободно им владели? شاید باور نکنید اما در مدت 4 ماه من زبان انگلیسی رو یاد گرفتم. За 4 месяца? حالا اکثریت یعنی عموما بلوگران و آموزگاران انگلیسی این یک دو گروه هستند که من نمی‌دونم شاید رنگ مارول و دی سی باشد. یک بلوگر میبره واقعا اکنون اون چیزی که من از تجربه خود میگم میگه زبان انگلیسی رو در 3 ماه 4 ماه میآموزید و بعدا همون شخصان با مرکزها نام‌نویس میشن، به دلخواه مرکز و بعدا آموزگاران میگن نه این افسانه است که شما باید به هیچ کس نگویید. این البته افسانه است که به هیچ کس باید نگویید. این تجربه اون است که من یاد گرفتم اما مردم در این مدت یاد میگیرد نه یاد نمیگیرد. در 4 ماه مخته نمیشود. А как вам это удалось? Как вам удалось выучить английский язык за 4 месяца? Это такая, можно сказать, дерзкая уверенность в себе и максимальная дисциплина. Это работает над ответственностью и бешеное желание. Вот Сколько часов у вас уходило на 8 изучение? часов в день. 8 ساعت در یک روز. این با ما Это только грамматика или همه اسپکت‌های زبان انگلیسی رو من قدم به قدم میگذاشتم. به مانند من یک دفترچه داشتم. من در جایی که مرکزی که من زبان آموزی میخوندم، زبان انگلیسی میخوندم، از خونم تا همونجا من پیاده میرفتم. 45-48 دقیقه وقت میگرفت. از بیتونکا قایرکومسکی دوم هست که خانه پدرم این حال در اونجا است. خدا نگهبانشون باشد تا خودی مرکزی پالیگلوتیکی وایبا است اشنبه بود. معروف بسیار معروف بود سالهای پیش. تا اونجا من پیاده میرفتم و در راه چی حادثه‌ای که با من رخ میداد من همیشه در دفترچه‌ام مینوشتم. جوی برد، چنگ، ماشین، авария، زنک حقارت کرد. на английском языке? نه با زبان روسی یا تاجیکی مینوشتم و این گونه فرگمنت ها در خاطره من تیزتر میموند. وقتی آنها رو من ترجمه میکردم به زبان انگلیسی حتی از یاد کردن مجبور نبودم، نگاه میکردم از یاد میشد، چون که فرگمنت ها در زندگی من بسیار تاب میخوردن و از این سبب زبان به نهایت آسان از خود شد. جمیلا من اینجا تشکر میگم و اگر پگاه در دیل خو پرزنتاسیا آموزش زبان انگلیسی با فرگمنت ها فردوسی کریمزاد دیدی تو میتونی فهمی که از کجا این ایده گرفته شده است. بسیار متد ها هست. البته گراماتیکا یک چیزی بود که بسیار میگفتن به نهایت مشکل است. برای من گراماتیکا اینگونه بود که یک بار خواندم تمام. همون базовый шаг. А когда к вам пришла идея завести блог в Инстаграме? 2020. Ну, как бы серьезно вести в 2021 году. А почему? Вдруг вы решили перейти на эту платформу и начать обучение людей именно с Инстаграма? Я раньше занимался именно пештар ман машғул будам ба ин кор. با مانند در بلوگ ها و ویدیو ها میکردم. حتی پیش از زبان آموز این کار رو من میکردم. زبان آموز بسیارتر معروف در یوتیوب بود. بله من بسیارتر در اینستاگرام میکردم. انا فقط که
ҳамчун як профессияи муайян блога пеш бурда наметавонистам, барое ки блог бисёр нозукиҳои худаша дорад ва дар навбати худ вақте ки ман бисёр роликҳо мекардам, ягон нияте надоштам вай просмотр мегирад, вай чиз мегирад. Ин як рекламаи худи маркази мо буд. мардум мисол омада видеои моро дида медиданд ки ин кас нағз мефаҳмонад, дар ҳам марказ рафта хондан дар кор аст. Ин гӯё ки баъд аз пандемия буд да. Пандемия хато накунам апрели соли 2020 буд. Мо пандемия гузарондем, ман оиладор шудам, баъд фарзанддор шудам, баъд аз он ман блога сар кардам. Апрели соли 2021. Как отреагировала семья на это? Не было какого-либо скептицизма? Вот, ну, иногда ведь осуждают, зачем тебе это надо, ты уже взрослый, семья, у тебя семья. мо, агар аз тарафи падару модар гӯем, онҳо тамоман дар Инстаграм намешинанд ва аз ин гуна хабарҳо тамоман дур ҳастанд. Ана вақте ки фаҳмиданд ки аудиторияи ман зиёд шуд, просмотрҳо зиёд шуд, мардум дар бораи ман бисёр гап заданд. Модарам куҷои меҳмонӣ мерафт, мегуфтанд ки бачаи шумои хел. Падарам аз касе мешунидан, баъдан ба онҳо шавқ пайдо шуд, пурсиданд ки чӣ кор мекунӣ. Албатта буданд ҳолатҳое ки падарам зид буданд ва айни ҳол низ падарам дар бисёр мавридҳо ба ман ягон насиҳатҳо медиҳанд ки бачаам ин хел накун, ин хел накун гуфта. Ин хел бошад хуб аст. Ягон бовар мекунед, инҷо ман як чизи аҷибашро муайян кардан мехостам аз суханҳое ки шояд ба волидайни шумо мегӯянд. Намегӯянд ки Беҳрузҷон дар Инстаграм англисӣ меомӯзад. Онҳо кӯтоҳтар мегӯянд Беҳрузҷон блогер аст, ана ҳамин ман шуморо намедонам, ҳатто ман бо чунин вазъиятҳо рӯбарӯ мешавам. Падарам бо ин савол бисёр рӯбарӯ шуданд. Аз ман ҳатто савол карданд ки дар ҳамин мазмуни худи калимаи блогер чист. Он гунае ки ман мехоҳам фаҳмонам, падарам намефаҳманд. Блог ин як нишаи муайяне ҳаст ки шумо онро пеш мебаред. Соҳаи муайян, дуруст. Соҳаи муайян вобаста бо аз ман направлениям, яъне забони англисӣ буд. Он кас намефаҳмидам. Блогер мегуфтанд. Медонед ки дар мардуми мо ҳоло ҳам калимаи блогер даҳанзада шудаги аст. Яъне ки блогер мегӯянд ким ки одами бекор, одами бемаданият, бемасъулият, ана хел одамҳо. Ва падарам ба ин чизо қадар маъқул набуд ва падари ман то ҳол низ мегӯянд ки бачаам ту худата блогер нагӯ, ту худата муаллими забони англисӣ гӯ. Дуруст. Ва дар навбати худ бале ман блогер некардам. Ва як маротиба роликро дуруст узр киши сухани шуморо буридам. Як бори дигар мабодо таргет мегузоред дар Инстаграм. Мо дар телефонро дидем. Пасу агар блогер набуда ки асту? Ин аз ҳама суоле ки ба фикрам А почему такая ассоциация у людей со словом блогер и с блогерами? Как вы думаете? Ин аз сабаби ки арзишҳои муайяне ки дар худи давлати мо аст, ба монанди расму ин анъанаҳо, арзишҳои динӣ, арзишҳои шахсӣ ва дигар бисёре аз блогерон дар равиши пеш бурдани барномаҳои худ амин гуна чизҳоро яъне ки идора намекунанд. Яъне айҳо берун аз рамкаи муайяни бисёре аз арзишҳо мебароянд ва дар навбати худ ин чиз сахт ба гӯем нафси мардуми мо мерасад. Сар карда аз корҳои бемаънию фачу, гапҳои бемаънии фачу, гапҳое ки наздик ба бисёр чизҳои ғайри имконпазир аст. Гӯем аз ҳамин сабаб мардум аллакай фикр мекунад ки як кас ки кори бад кард номаш блогер бошад ва ҳамин чиз даҳанзада шуда ба ҳама тааллуқ дорад. Кия блогер? Вы сейчас состоите в ассоциации блогеров. Расскажите, кем вы там работаете и что это вообще такое ассоциация блогеров Таджикистана? Ин як қувваи бузург гӯем мешавад. Почему? Чунки дар ассоциация шахсони аъзо ҳастанд ки дар фазои иҷтимоӣ аз ҷиҳати яъне аз ҷиҳати аудитория якумин дар Тоҷикистон ҳастанд. Аз ҷиҳати аудитория киро қайд карда метавонед? Аз ҷиҳати аудитория мо ба ки аст? Агар аз забономӯзо гӯем, аз ҷиҳати аз аудитория ману забономӯз ҳастем дар онҷо. Баъд Суҳроб инглиш аст. Бале. Баъд дар онҷа аз санъаткоро Беҳруз Шарифӣ, Барон, Ғолиб, баъдан Саид Шукуров, баъдан бисёре аз бачаҳо ҳастанд, зиёда аз 38 нафар ҳастанд. Сарояндагон ки ҳастанд? Аз сарояндагон фақат ба фикрам ки аст Беҳруз Шарифӣ аст. Певцы тоже являются блогерами?
шахсоне ки блогро дар соҳаи иҷтимоӣ ба ҳар гуна яъне направление пеш мебаранд, онҳо ҳастанд. Аз пифсо фақат ба фикрам Беҳрӯз Шарафӣ. А чем занимается ассоциация блогеров? Ассоциация блогеров вазифаи асосии ассоциация ин нигоҳбинӣ кардани низоми тартиби блогерон дар фазои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон. онҳо ягон аъзоҳаққӣ доранд барои мазарат то аъзоҳаққӣ биёед ба дигар як соли дигар ки оғоз мекунем. Албатта худи ассоциатсия интихоб мекунад ки кадом блогерон вориди ассоциатсия шаванд ё ин ки ягон гурӯҳи муайяне ҳаст ки ман намедонам як шӯрои нозирон ба монанди шӯрои нозирон ки мо ин блогеронро роҳ медиҳем, ин блогеронро роҳ намедиҳем, ё ин ки худи блогерон номнавис мекунад. Як суоли чанд ҷабҳа шуд ба фикрам. кӯтоҳ када ҷавоб медиҳам ака. Албатта нозирон ҳастанд ки дар мо як гурӯҳи хурд ҳастем дар он ҷо. Ба мо равон мекунанд блогеронро ва мегӯянд ки фикру ақидатонро гап занед. Вақте ки мо блогеронро тамошо мекунем ки вобаста ба ҷалб кардани аудитория хеле хуб фаъол карда истодааст, дар ин маврид мо ӯро роҳ медиҳем ки дар ассоциатсия аъзо бошад. тарафҳои гӯем яъне афзалияти кор бо ассоциатсияи блогерон ба ҳар нав ба фикрам ҳар як шахси суолро пурсидан мехост. Шахсан агар мақсади маро гап занед, ҳар кас ҳар гуна шояд мақсад доштагӣ бошад. Вақте ки моро дар он ҷо интихоб кардан, бисёртар диққати маро ҷалб кардан дар асоси оне ки мо хизмат ба ҳамин давлат кунем. ин яке аз мақсадҳои асосӣ буд. Агар ҳавли шахсо фикр мекунанд ки шуморо маҷбур мекунанд ихе кунед ухе кунед, шахсан ягон кас ягон намуди фишор дар ассоциатсия ягон кас ба намебиёрад. ҳарчанд ки мо бо сохторҳои давлатӣ низ кор мекунем, яъне ки сар карда номаша намегирем, шахсоне ҳастанд ки дар ин маврид моро яъне дастгирӣ мекунанд. Адолатона албатта, ин сӯистифода аз ягон чиз нест. Дастгирӣ мекунанд ва дар ҳамин маврид ҳатто онҳо ба ягон кас ягон фишор оварда наметавонад. Ҳамин чорабиниҳое ки мешавад сидқан аз таҳти дил аз ҳамин ватандӯстӣ мо шахсан ман фақат аз худам гуфта метавонам ва дигар бачаҳое ки ҳамроҳи ман ҳастанд албатта ба ин фикри ман розӣ ҳастанд, танҳо барое ки давлатамон пеш равад. беҳтарин. Ман воқеан ҳам мебинам дар сторисҳои ман якчанд шахсоне ки шумо бо онҳо яъне иштирок мекунед дар чорабиниҳо ва худи шумо ман инро мебинем, бисёр ҳаловат ҳам мебарем. Як соли дигар акнун бештар ба аз тарафи бозам иқтисодӣ мегзарем. Ягон аъзоҳаққӣ доранд, яъне ассоциатсия вобаста ба як пардохтҳои муайян фаъолияти худро идома медиҳад. Яъне блогероне ки аъзо мешаванд онҳо аъзоҳаққӣ доранд ё ин ки ин хеле гап мезанам. шахсан ман ва дигар бачаҳое ки дар он ҷо ҳастанд муҳтоҷ ба ин чиз нестем тамоман. не барои фаъолияти ассоциатсия. Барои фаъолияти ассоциатсия аъзоҳаққи шумо чӣ? Membership. Айни ҳол не. Айни ҳол не. Ин маъноро дорад. Ман ягон идеяи нав пешниҳод кардам. А теперь давайте тем, кто еще не выучил английский, membership. Это членство. Ага. Спасибо большое за уточнение. Беҳрӯз, скажите, пожалуйста, вы, получается, участвуете, точнее, состоите в ассоциации блогеров как блогер, непосредственно другими делами, менеджерством? Как представитель данного проекта. намояндаи яке аъзои худи ассоциация. То есть, если создаются какие-либо государственные проекты, то из ассоциации блогеров отправляют туда блогеров или представителей, которые показывают и рассказывают людям, что вообще происходит. аз сабаби оне ки бисёр аз худи корхонаҳои давлатӣ, худи корхонаҳои шахсӣ ки вобаста ба ягон гуна чорабиниҳое ки банд ҳастанд ё ки ташкил мекунанд, ба ман бисёр мебароянд, барое ки медонанд ки Беҳрӯз Ҳафизов дар мавриди чорабиниҳо ва чорабиниҳои давлатӣ ва дигар чиз фаъол аст. Ба ман бемалол мебаранд, мисол Федератсияи футбол ё ки мисол IGF, Федератсияи ҷудо ё ин ки гӯштингирӣ ё дигар мавридҳое ки бошад, ба ман мебаранд, медонанд ки Беҳрӯз мекунад, давайте беҳтарин подключать. Барое ки ман дар ин маврид ягон вай надорам. Чӣ гап занам шумо? Ягон шубҳа надорам. Медонам ки ин барои пешравии ҳамин давлати мо ҳаст. беҳтарин мавзӯи хубро матраҳ намудед. Мавриди Федератсияи ҷудо дар душанбе Гранд Слам, агар хато накунам, хусусан Беҳрӯз Ҳафизов Гран При. Мазаррат, ҳоло ҳамкасбони ман шабакаи варзиш механданд дар YouTube. Дар душанбе Гран При аз ҷониби Федератсияи ҷудо ки уман мизбон буданд, Беҳрӯз Ҳафизов, блогер БХН,
тарҷумони хусусии роҳбари федератсияи ҷудо Исмоили Маҳмад Зоир буд. Ман бовар дорам ки дуруст талаффуз кардам. Бале. Мас шумо будед чӣ гуна мас шуморо интихоб карданд? шояд ки аз таҷриба аз таҷриба не Барои чӣ тавр он ки ман- яъне ба шумо баромаданд ба хавле яъне сомонаи иҷтимоӣ шабакаҳои иҷтимоӣ? Бале. Яъне Тогда як еще ассоциации блогеров не было. не ҳатто Вам просто написали в директ было Бехрус? было, А. но это не через ассоциацию, конечно. Понятно. Лично на вас вышли и попросили стать переводчиком. аудиторияи ман дар корхонаҳои давлатӣ кор мекунанд, дар якчанд ташкилотҳои пешрафти Тоҷикистон кор мекунанд, барои ки забони англисӣ бениҳоят чизи зарурӣ аст. яъне аудитория хуб дорад. Беҳтарин ва акнун чӣ бояд кард яъне ки то ин ки дар чунин сатҳи чорабиниҳо аллакай дигар омӯзгорон иштирок кунанд ва ман акнун суолро дар ин масъала не балки бештар ба дигар ва фаҳмидам мақсади шуморо ки Фирдавсҷон ин сахт вобастагӣ дорад аз таҷрибаи кории шумо, барое ки вақте ки ман худам дар INGF рафта амин самти англисиро пурра яъне ки анализ карда баровардам, дар ин маврид бисёр тағйиротҳо низ ман дар он ҷо даровардам. Именно дар ҳамон гран-при ки ҳамон даврада буд ана шояд ки не ин ки шояд аниқ мефаҳмиданд ки мисол ман таҷрибаи корӣ дар ин самт надорам. албатта ки ман дар он ҷо ба ҳайси тарҷумон кор намекардам. ман таҷрибаи зиёда аз 8 сола дар направленияи переводчикӣ яъне ки ман дорам. вақте ки бо онҳо ҳамсӯҳбат шудам ва ё забони англисӣ маро диданд, якчанд вохӯриҳое доштем ки пеш аз IGF мо рафтем дар он ҷо иштирок кардем. албатта ки баъдан онҳо ба қароре омаданд ки маро ба ҳайси яъне тарҷумон ба кор гиранд. Сложно Беҳтарин. было переводить синхронно? як ҳолат буд. Расскажите. ҳолат ин буд ки меҳмонои зиёд иштак буданд, айни хӯрок буд, хӯрок хӯрдан буд. баъдан дӯсти мо Исмоил Маҳмадзои он кас гуфтанд ки ҳамин чӣ мешавад? ман надонистам. А что там было? тухми будана. тухми будана ва ҳамон лаҳза ба тарҷумони тоҷики русӣ даромада ман гапсари замима меравад application дар он ҷо будана Не, ба дар забони русӣ намебарояд. дар 10 сония ман онро ёфтам. дар 10 сония ман ёфтам он чӣ аст. ҳамон тухми тарҷумаашро ёфтам. баъд хеле нигоҳ кардам, гуфтам И как переводится? Quail. 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 Ин бисёртар. Запомним, вдруг нас кто-нибудь спросит так неожиданно. дар лаҳзаи муҳим quail гуфта мушкил тавонед. набуд, тамоман мушкил набуд. воқеан мон мехостам акнун каме аз мавзӯи ассотсиатсия ва аз ҷудо баргардем ба омӯзгорӣ ба блогинги забони англисӣ. яъне ман ҳамарӯза яъне ҳамсӯҳбат мешавам бо яъне мо чӣ тавре ки медонед бо садҳо шахсон яъне рӯбарӯ мешавем. ман бархе аз мавриди бехаэн инак то ҳол касе нагуфтааст ки беха чизеро намедонад ё ки Беҳрӯз Сафизов чизеро намедонад. ин таъриф ҳам нест, тавсиф ҳам нест, ҳеҷ чиз нест. вале дар мавриди дигар блогероне ки ман дар атрофи шумо блогинги англисӣ яъне меомӯзанд, ман блог мебаранд, мегӯянд ки вай чизеро намедонад. дар мавриди ба истилоҳи англисӣ hate суҳбат мекунем. яъне чӣ тавр инро шумо қабул мекунед? шумо аввал посухи худро гӯед, баъдан ман ҳам Hate нисбати ки нисбати ҳамон блогероне ки забони англисиро меомӯзанд, яъне онҳо меомӯзанд барои видео, баъдан худ онро фаромӯш мекунанд. яъне мавриди касбият, тахассусмандӣ, профессионализм. рости як мавзӯи бениҳоят хуб. саволотонам бениҳоят хуб. пеш аз оне ки шахсоне ки мехоҳанд дар самти забони англисӣ блогро пеш баранд, якум насиҳати ман ин аст ки ҳатман бояд мутахассиси хуб дар ин соҳа бошанд ва баъдан блогинга омӯзанд. вақте ки ман мутахассиси хуб будам, блогингам нағз набуд. яъне ки намедонистам чӣ гуна монтаж кунам, чӣ гуна аз куҷо видеоро сабт карданашро оғоз кунам. свет бале, рӯшноиро чӣ монам ва дигар дар ин маврид диққати ҳеҷ касро ҷалб карда наметавонистам. албатта вақте ки шароит пайдо карда, чизҳои лозимаро харидорӣ карда, баъдан фаъолията сар кардам, дар ин маврид бовар кунед ҳатто то чӣ дараҷа шумо мутахассис хуб будан аҳамият намедиҳанд, аҳамият медиҳанд ба оне ки то чӣ дараҷа шумо бо качествои хуб гӯем сабт мекунед. ана дар мавриди бачаҳо бошад, албатта ки хато кардан аз тарафи муаллим ин чизи он қадар бад нест, ҳеҷ кор намекунад. аммо мутахассиси хуб будан ин бениҳоят муҳим аст.
бисёртар дар мавриди талаффуз кор кардан. Бисёре аз бачаҳои мо ҳастанд бачаҳое ки дар мавриди талаффуз андакак заифтар ҳастанд. аммо инам маъноеро надорад ки ваё блоги худашонро набаранд. Ҳатман бояд баранд ва ҳамин чиз як мотиватсияи хуб барои онҳо шавад ки талаффузашонро дар равиши ҳамин блога пеш бурдан нағзу хубтар карда рафтан гиранд. беҳтарин ақида. Ман рости вақте ки бо чунин масъала рӯбарӯ мешавам мегам гӯш кунед, ман тақрибан 7.5 соли худро ба ҳамин кор яъне бахшидам. ва ман ба шумо як чиз мегӯям, вақте 12 нафар дар сиф ба ту менигарад ва ту мавзӯъро ба як мушкилӣ ба онҳо мефаҳмонӣ, бигзор ҳамон блогер ҳамон мавзӯъро нафаҳмад, вале дар видео бигӯяд ин аллакай хуб аст мегӯям. Бале. Яъне ин мушкилиро бояд эҳсос кардан лозим аст. Бехруз, вот вы сказали, что когда начинали только вести блог, делали видео, не обращали внимания на просмотры, вы делали это просто больше для себя. А сейчас у вас 130 тысяч подписчиков, даже больше. Как теперь вы относитесь к желаниям аудитории? Анализируете ли их интересы, что им более интереснее? Подстраиваетесь под свою аудиторию? ҳолатҳое буданд ки ман сар кардам ба ҳамин статистикаи худи Инстаграм аҳамияти зиёд медодам. ин буд то мавриде ки 100 000 шудам, барое ки фикр мекардам чӣ кор кунам, то чӣ дараҷа корро хуб кунам, дигар. Ана баъдан не. айни ҳол низ 130 000 агар бошад, рости гап то дараҷаи хел чӣ гап занам, мотиватсияи маро дигар намекунад. мақсадҳо дигар буданд, ҳоло мақсадҳо тамоман дигар шудаги ҳастанд. дар мавриди лоиҳаҳою дар мавриди як чизи нав аз худ ихтироъ кардану дар ин маврид кор карда истодем ки бисёртар фоида ба мардум расад. Инстаграм ин як инструменти муайян барои ман мешавад ки барои пешрафти ҳамон лоиҳаҳои ман хеле ба ман кӯмак мекунад. агар ихе гӯем ки худамонро дар ин маврид ситора ҳис мекунем, не тамоман ва ҳеҷ вақт ин чиз набуд. Фикр мекунам ин чиз то дараҷаи хубам нест. А какие темы более всего интересуют аудиторию? Вот тех людей, которые изучают английский язык, что им больше всего интереснее изучить? агар шумо аҳамият додагӣ бошед, мавзӯъҳое ки дар блоги худам истифода мебарам ҳар гуна ҳастанд. ин талаффуз бисёртар ба мардум мақбул аст, чунки аз ман камтар бо бритония аст. британский акцент бисёр савол метиҳанд ки чӣ гуна кардед, чӣ хел кор кардед. Баъдан ман нозукиҳои хурдака ки забони англиса мефаҳмонам ба мавзӯи дарсҳои грамматикӣ. Баъд фразаҳое ки дар как на русском говорится, жаргонои тоҷикӣ астку, наша жаргон, которые ҳам, биё, рав, меомадагӣ, мерафтагӣ ё дигар калимаҳое ки нодиранд. Бале, нодиранд ва ҳаррӯза истифода мешаванд. Онҳоро ман дар ҳамин блоги худам мебарам ва ин чиз ба онҳо бениҳоят писанд аст. И, кстати, об этом мы сделали пост перед вашим приходом в Инстаграме, вы видели, и попросили подписчиков оставить вопросы как в комментариях, так и написать нам в личные сообщения. Получили очень много комплиментов в вашу сторону, которые вам, естественно, хотелось бы передать. Судя по всему, ваши ученики много комплиментов написали, сказали, что вы очень хоксор. Хоксор, это скромный мешавад, скромный, хоки, humble. Ага. Вот, у 100 Димо, Бехруз, передайте ему привет. Люди писали, что это очень неспокойный, очень скромный человек, очень добрый, очень часто нас выручал. Вот, такие комплименты в ваш адрес. И плюс ко всему были также вопросы про вашу шляпу. На фото у вас шляпа, и, как я поняла, раньше вы часто ее надевали? А сейчас ее что-то не видно. И вот интересуются подписчики, куда делась шляпа, Бехруз? Камтар кӯҳна шудаги аст. аз соли 2021 то ҳозир 2 сол мешавад. доиморо пӯшида роли кардану ҳар ҷо партофтан камтар кӯҳна ки шуд, аз ҳамин сабаб бас кардем. Когда у вас день рождения? 26 июн. Друзья, запомните, 26 июня. Вы знаете теперь, что дарить Бехрузу. Ҷамила, ту ҳам пул мепартои барои он куло. Инро ба шунавандаго равон кардан лозим нест. И следующий вопрос связан с жаргонами. Рут-курут. Как будет на английском? Ана. Рут-курут. агар яъне ки рост инро тарҷума кунем, ин гуна тарҷума онҳо тамоман надоранд. рудқуруд агар дар мазмуни худи тоҷикӣ гирем, дар мавриде ки шахсе ки дурӯғгӯ аст, он каса мо мегӯем рудқуруд. Дуруст? Да, яъне ки you're such a liar. ин хубтар мешавад дар ин маврид тарҷума кардан. беҳтарин.
Тахту лавзи мешавад, да? Агар впрямую перевести, то ин гуна таржима онҳо надоранд ва А онҳо вообще крут у нас это из чаки Да. сделанное, да? ин як хурок нест, ин Продукт, продукты, да, яъне традитсиони изготовленный худамон из чаки. Простокваши на русском более. Уман Если тарҷумаи говорить. қурут худ аллакай саволи хуб аст. хурут тарҷима шояд ки нашавад аз сабабе ки ин традитсионна ин Да. аз худамон аст. Аз Монанди худамон аст, қуртоб, ош, хурут ино тарҷима намешавад. Воқеан. Бехрус, скажите, пожалуйста, почему некоторые люди изучают язык по 10-15 лет и никак не могут выучить и начать говорить на английском? Очень хороший вопрос. тартиби муайян доштану дуруст аз худ кардани забон ин аз ҳама чизи муҳим аст. Шахсоне ки агар бо шахсони нодуруст забони англиса хонанд, як умр мехонанду ба ягон натиҷа намерасанд. А как правильно учить язык? як мутахассиси хуба ёфтан дар кор ки тартиби муайян карда шумо ба барнома сохта тияд ки шумо нағзакак аз худ кунед. А самостоятельно выучить невозможно? аз 101 кас самостоятельно мехонад. ин беҳтарини беҳтаринҳо. аз 101 кас, шояд аз 201 кас, шояд дар ин давру замон. Барое ки технология моро то дараҷаи тамбал кардагӣ аст ки шояд аз 201 кас. Соли оянда аз 301 кас мешавад. Ҳамата баъд аз 1001 кас мешавад. Чӣ қадар тезтар шурӯъ кардан лозим аст? А сколько часов в неделю нужно посвящать изучению языка, чтобы выучить его? Вобаста аз мақсад. Агар Ну мақсад вот, например, я хочу свободно владеть английским языком и свободно изъясняться. агар Сколько шумо времени? у вас какой уровень сейчас? Бигинер, наверное. Вообще Если я доходила... beginner. Вы знаете, какая у меня проблема? Извините, я чуть-чуть расскажу. Вот вы как преподаватель оцените, потому что я знаю, что очень много таких людей с такой же проблемой, как у меня. Я изучала английский язык несколько лет. В плане 3 месяца поучу, потом сделаю перерыв, снова поучу, снова перерыв. И так я никак не могу сдвинуться со своего уровня. Получается, я дохожу до, допустим, интермедиат, до середины, забрасываю. Через несколько месяцев иду в языковой центр сдавать экзамен перед тем, как поступить туда. И выясняется, что мой уровень не интермедиат и даже не pre-интермедиат, а там elementary. Или beginner. То есть я вместо того, чтобы идти вперед, почему-то откатываюсь назад. И так постоянно. ман ба Фирдавс якчанд савол метиҳам, ҳамин саволҳо ҷавоб ба шумо мешавад. Фирдавс, шумо дар ин соҳа кор кардагӣ ҳастед. айни ҳол аз ин соҳа камтар дур ҳастед. аммо барои поддержат кардани забони англисӣ то ҳол ягон маводҳо ягон корҳо мекунед ё не? ҳа, ман дар Инстаграм аз ҳама ба фикрам кори андаке ки мекунам ин ман тамошои наворҳо ба забони англисӣ, хондани матнҳо, маҷаллаҳо ба монанди ҳамин. ҳолате мешавад ки ягон ҳиссиёте пайдо мешавад ки шумо амин маҳорати забони англисӣ ба монанди талаффузу калимаҳо дигарро аз даст дода истодаед? ҳама вақт. ва чӣ шуморо кӯмак мекунад ки бо ҳамаро барқарор кунед? Калимаро дар Google менависам ва meaning менависам ё stands for менависам, маънояш тез месанҷам. Это стиль жизни. Да, всё это понятно. уже стиль жизни, потому что когда вы начинаете 2-3 месяца, нет, вам нужно до автоматизма получить результат. Даже если вы получите результат, у вас есть очень большая склонность к тому, чтобы его забывать. У человека есть такое свойство. Когда вы его забываете, это означает то, что вы должны как минимум в неделю по 2-3 раза, по 20 минут, по 15 минут сидеть и просто как стиль жизни читать какие-то статьи, работать над произношением, смотреть какие-то видео и все остальное. То есть, получается, с нуля выучить английский язык до свободного владения. Да. Для этого и потребуется... дальше его нужно поддерживать. С бигинера, вот смотря, вы работаете, если у вас семья, если у вас дети, все остальное, то год и в день нужно 1.5 выделить, чтобы учить английский язык. Год. И потом дальше опять же нужно работать. Да, сложновато. Се моҳба намешавад. Се моҳ, 4 моҳ аниқ намешавад. Обычно на один уровень, да, по-моему, с бигинера на elementary, с elementary Это на зависит pre-intermediate 3 месяца дают. Мақсад аз бигинер я преподаю за 1 месяц. Сокатона меҷафам мебурам неки. Як моҳба. Elementary преподаю за 1,5 месяца. Здорово. 2,5 месяца. Каждый день? Это интенсивная работа, это правильный подбор материала, это очень хорошие методы, это, можно сказать, еще и опыт работы.
и я буду вас больше всего направлять, нежели чем преподавать. А сколько стоит такое обучение в месяц? Махфи. А как узнать? Вот, например, нас сейчас слушают слушатели и захотели вдруг учиться у вас. Менависанд, ё шумо менависед. беҳрӯз ман як чизро ба шумо нагуфтам ва ҳангоми мавриди ба барнома омода кардан ҷамила дипломи рӯзноманигорро дорад. Ман инҷо чизро ба шумо нагуфтам. Ба ҳамин хотир эҳтиёткор бошед. Ин ғалати ман аст. Нет, дайте мне 5 минут, и мы узнаем все, друзья. Вплоть до того, сколько раньше стоило и сколько теперь стоит. Ладно, это все шутки, конечно. В любом случае, мы поняли, что нужно написать, и тогда узнаешь информацию. ва як чизи дигарро ман боз инҷо қайд кардан мехостам ки умуман ба суханҳои халқ шояд бовар кардан лозимест. Дар ин масъала танҳо омӯзгор дуруст равона карда метавонад. Яъне барои ҳар як нафар, барои мисол шахсе ки фаъолияти ӯ кам аст, яъне бигзор ӯ танҳо фурӯшанда бошад ва барои ӯ, яъне ман намедонам how much is it, нархи ин чанд аст, ва мегӯяд it's 100 сомонӣ, барои мисол нархи ин 100 сомонӣ аст, ва баъдан як нафар дигар мегӯяд ӯ забони англисиро 100% медонад. Ин аз ҳама як ибораи ман намедонам на он қадар хубӣ ки забони англисиро 100% медонад. Танҳо hello гуфт 100%. Ин кадом шкала аст? Ин ба фикрам як махсусан ҷадвале ҳаст ки аз 100% оғоз мешавад ба фикрам. Ин аз ҷаҳонбинӣ дур будан аст. Замечательный ответ. Как ты не догадался, Фирдаус, сам ответить на этот вопрос? Гап сари он меравад ки яъне ҳама вақт мегӯянд, яъне ин яке аз суолҳои маъмул FAQ мегӯянд ба забони англиси, часто задаваемые вопросы, frequently asked questions. Яъне тестар вақте ки мегӯянд ки устод ё омӯзгор, муаллим, ман кай метавонам забони англисиро 100% омӯзам? ва баъдан мегӯям 1 сол ё ин ки 2 сол, ва баъдан боз бармегардад, устод 1 сол гузашт, ман наомӯхтам ку. Ин ғалати омӯзгор аст албатта. Бехруз, скажите, пожалуйста, а правда ли то, что для того, чтобы работать в международных организациях у нас в стране, достаточно лишь выучить английский язык и свободно на нем говорить? Вот за достаточно выучить, свободно говорить, да, этого достаточно. Нет, но в плане только из-за того, что вот вы знаете английский язык и хорошо на нем говорите, вас уже будут рады принять на работу в международную организацию, где много платят. Да. Были предложения ли с международных организаций к вам? Много. И вы ни разу не соглашались? Нет. Или работали где-то? Я работал по проектам, когда я был студентом. А так в целом на постоянной основе, там, я не знаю, может быть, в ООН, в посольствах. Почему? Я предприниматель. Сложно бывает, когда у тебя что-то свое, и ты поменяешь стиль своей работы и работаешь на какую-то компанию. Чуть-чуть сложновато. Понятно, только поэтому получается. Это не повышенная самооценка, если честно. Это потому, что мне больше всего нравится не то, что я свободен. Свобода — это вовсе не в том, что ты в 9 встаешь или в 10 встаешь. Это не свобода. Свобода — это совсем другая вещь. Свобода — это когда ты мысленно можешь, как вам сказать, мысленно, не мысленно даже, а когда ты активно можешь воплощать все свои идеи. Дар ин маврид чӣ мехоҳам гап занам ки фаъолияти соҳибкори худамро мехоҳам нағз анҷом диҳам. Якчанд лоиҳаҳое дорем ки мехоҳам ба дараҷаи байналмилалӣ барем. Ҳарчанд кӯшиши ғайратам камтар аст, аммо медонам ки ман бисёртар метавонам карда. Дар зиндагӣ як чиз душмани ашадии шахс ин худи шахс аст. Я сам для себя враг. Аз бисёр мавридҳое ки ман бояд дар он кор кунам, шахсан аз ҷиҳати психологӣ, аз ҷиҳати рӯҳӣ, аз ҷиҳати оне ки ман ҳамин навакҳои худамро бояд пеш барам. Дар ин мавридҳо якчанд камбудиҳое дорем ки бояд ислоҳ кунем. беҳтарин. Дар ҷамила ман як чиз дигарро қайд кардан мехостам. Шояд ки дар масъалаи Беҳрӯз Ҳафизов ман ба забони англисиро донистан ба ташкилотҳои байналмилалӣ, яъне кор пайдо кардан осон бошад. Ман намедонам. Умуман сабаби ба радио омадани ман 4 сол қабл ин кор пайдо накардан дар ташкилотҳои байналмилалӣ буд. Ман аз соли 2019 ман намедонам борҳо, яъне муроҷиат мекардам, ариза яъне равон мекардам, дархост буд, ман наздик будам барои кор. Ман дар ёдам аст ташкилоти ман ба ҷопон буд ба фикрам сафар. Нисбати чизои шумо дар ёди ман ҳаст. Аммо ҷо ман мехостам бо шумо камтар ҳамсӯҳбат шавам дар ин маврид. Шумо бояд аз бениҳоят лоиҳаҳои хурд ба ҳайси намоянда ё ки ассистент сар мекардед,
ё волонтёр. Якчанд шояд як 5 сол вақтатона мегирифт ҳамчун волонтёр, ассистент, майда як бэкграунди хушрӯ мемондед, сертификатсоя ҷамъ мекардед, баъдан даромадан ба корхонаҳои хориҷӣ бениҳоят ба шумо осон мешуд. Ман намехел кардам. Ман ба ҳайси тарҷумони муваққатӣ, яъне ки вақтина кор мекардам, якчанд лоиҳаҳо ба иштирок кардам. баъдан ҳамин документҳои ҷамъ кардам, якчанд имзоҳои координаторҳои бениҳоят нағз гирифтам ва дар ин маврид вақте ки резюмеи мана диданд, аллакай корхонаҳои хориҷӣ бовари дигар шуд. бале дидан ки метавонем ина ба кор. Агар шумо таҷриба надошта бошед ва ба ҳамон позитсия агар шумо супоред, дар ин маврид бар мушкил барои онҳо мешавад ки ин бача ягон намуди таҷриба надорад. хусусан бо мо. бале ва ин мушкилтар мешавад ӯро ба кор гирифтан. Якбора аз онҷа сар кардан ин хатогӣ буд. Итак, друзья, прежде чем мы прервемся на небольшую рекламную паузу, мне хотелось бы задать еще один вопрос Бехрузу. Бехруз, назовите, пожалуйста, топ-3 плюса знать английский язык. Это умение путешествовать везде. Это очень классно. Это человек психологически становится сильным. И третий это связи. саёҳат, равонӣ пурзур будан ва албатта муносибатҳои хуб уман шинос будан бо шахсоне ки кӯмак карда метавонанд. Замечательно. Друзья, у нас сейчас будет небольшая рекламная пауза. Пожалуйста, не переключайтесь. Скоро мы вернемся в эфир. У нас впереди еще будет рубрика «Бапеш». Бапеш, интизор шуморо. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Друзья, напоминаем, что партнером и официальным спонсором нашей рубрики «Звездный час» в рамках шоу «Салом Хамсадо» является энергетический напиток XL Energy Drink. Спасибо вам большое за поддержку нашей рубрики. энергетикии XL Energy ва як чиз муҳим аст ки баъд аз оне ки нӯшокиҳои энергетикии XL Energy ро гирифтед нӯшидед, онро партотан лозим нест. Яъне дар болои он баъд аз оне ки мекушед рақамҳоро мебинед. Онро дар сомонаи XL Energy Азия регистратсия мекунед, ном, насаб, кадом шаҳр ва шояд соҳиби туҳфаҳо мешавед. Албатта туҳфаҳо бисёр туҳфаҳои қиматбаҳо ҳастанд. Ба ҳама барори кор. По 2 телефона XL Energy разыгрывает каждую неделю, а в январе XL Energy разыграют автомобиль, поэтому не забывайте регистрировать номер под крышкой на сайте xlenergy.asia. Друзья, пишите там свое имя, фамилию и город вашего проживания. Желаем всем удачи и успехов, ну а XL Energy благодарим за поддержку нашей рубрики «Звездный час» в рамках шоу «Салом Хамсадо». Друзья, у нас есть еще пару минут до окончания нашего утреннего шоу «Салом Хамсадо», и мы сегодня говорим, напомню, с преподавателем английского языка, с популярным блогером в Таджикистане, с Бехрузом Хафизовым. У нас есть рубрика «Бапеш». Прежде чем мы перейдем к этой рубрике, Бехруз, скажите, пожалуйста, о своих планах относительно вашего блога. Что дальше? Чӣ чизи навро мо мебинем дар блоги шумо? албатта дар влог ман нақшаҳои калон низ дорам, албатта дорам ва мехоҳам ки ҳамчун мутахассиси забони англисиро албатта пеш барам. дар ин маврид лоиҳае ки айни ҳол карда истодаем, яке аз онҳо аллакай уже маъруфам шудааст, English 24, English 24. дар он маврид кор карда истодам. Мехоҳам онро аз ҷиҳати бо технологияи нав, бо методҳои нав онро ба дараҷаи баланд бардорем. Мақсади асосӣ айни ҳол фақат намин аст. боз як суоли дигар, ҳамон худи пироҳанҳои English 24 размер андозаи 2XL ҳаст ё на? Ин як суол яке аз шунавандагон як дӯстам пурсида буд. Фирдавсҷон, ман ба шумо ваъда мекунам ки ба шумо равон карда мерасонам. Ташаккур шунавандагон. Ман мутаассифона дар 4 соли фаъолият дар радио бори аввал аз имконияти худ суистифода бурдам. Бехруз, забономуз? узри зиёд, ман пироҳани шуморо аз Дубай овардед? аз шаҳри Хорфакон рафта овардаги ҳастам. Саломат шумо бошед. медонед ин зиёда аз 280 километр аз Дубай дур аст. ва ман он пироҳанро бо 6 соат ман сари чамбараки мошин будам. чашмам пинак задагӣ нест. Омадам забономуза дашном карда, дашном чуба рафте мега Фирдавс да пироҳан гирифтем. салом бошед. ва мо он пироҳанро бо мақсади хуб истифода бурдем дар эфири барномаи Салом Хамсадо бо Набиҷон Пирматов. Инро ҳам дар YouTube дидам ва ҳам дар Instagram. Саломат бошед. ва акнун ба бозӣ мегузорем. Единственный еще вопрос, который я забыла задать. Когда Забономуз к нам приходил в гости, он рассказывал о вашем общем курсе, который вы запустили в Инстаграме, и где вы, естественно, преподаете английский язык. Сейчас этот курс есть до сих пор? Конечно, я максимально над ним работаю. Это English 24 English 24. Так и называется данный курс. Забономуз принимает до сих пор участие? Да.
Что-то его активно, но меньше да. видно, да. Ага. Ну, значит, он до сих пор в теме, Да. так скажем. Все, ва хорошо. як соли дигарро ба фикрам мо мепурсам барои он ки дар доираи ба пеш аллакай пурсида намешавад лоиҳаи шумо дар маҷмӯъ алоқамандӣ доранд бо маориф таҳсил омӯзиш яъне ба соҳаи ман намедонам хӯрокворӣ ин ягон мағоза бошад тарабхона бошад қаҳвахона бошад гузашта намехоҳам ман чунин як мехоҳам диверсификатсие ки мегӯям дар асоси бизнес гуфта мемонам ба шумо мо барои ки як лоиҳа дорам ном дорад тан ба тан ин дар мавриди бо ман ба ҳайси шумо ба ҳайси ровӣ шояд дар онҷа саломат бошед ин майдон васеъ аст ва камтар самташ дигартар мешавад яъне стилаш дигартар мешавад то ман бо шахсони муваффақ бисёртар бо варзишгарон дар ин маврид мо ҳамсӯҳбат мешем обмен опыта мегӯям бо онҳо дар ин маврид кор мекунем чун як мубодилаи таҷрибаҳо мешавад ман боидарам на танҳо варзишгарон балки соҳибкорон низ мешаванд саломат бошед Кстати, а курс английского языка для наших спортсменов есть? бале Они приходят, изучают? двоюродный брат Сомона Мамадбекова, знаете? мутаассифона Мамадбек. Да, Мгм. вот он у нас учится. беҳтарин аллакай Онлайн. Да. Он же там живет, в Иркутске. Круто. акнун омӯзгори Шодмон- беҳтаринро гуфтан лозим аст Шодмон Саудатбеков, да, еще знаете? Он ММА занимается. Да. варзишгари Мгм. Он тоже занимается. ман ин боиси фахр аст ки варзишгарон аллакай яъне қабул мекунад яъне ба ростӣ ман соли 2016 ман ифтихор доштам аз он ки Дилшод Назаров бо намояндагони BBC ба фикрам дар Австралия буд агар ғалат накунам ба забони англисӣ суҳбат кард Сомон Маҳмадбеков ба забони русӣ озодона бо рӯзноманигорон суҳбат кард ин намедонам барои ман чун як ифтихор аст ки гӯё ки ман дар ҷои он Вот будам. поэтому я и предлагаю сейчас всем преподавателям английского языка, которые активно ведут свою деятельность как в Инстаграме, так и в обычной жизни, создать курсы специальные для всех наших спортсменов, которые выступают на международных аренах и представляют там нашу страну, и заставлять прям их находить свободное время, посещать языковые центры и изучать язык. Согласны? Будет такое в ближайшем будущем? Есть такое Уже есть. Аллакай. Вы заставляете прям спортсменов приходить? У них ведь времени нет. Есть Даврон Ҷуразода, Ага. президенти Таҷмаф дар Тоҷикистон. Он кас яке аз шогирдҳои беҳтарини ман ҳастанд. Забони англисияшон бениҳоят хуб аст. Аз об кашида гиря карда дарс додем. Так образно говорю. ҳамин чиза он кас бениҳоят нағз дастгирӣ мекунанд ва дар ин маврид мо бо он кас бисёр ҳамсӯҳбат шудем. Здорово. Все, желаем вам удачи. Теперь мегузарем ба бозӣ акнун ман дар мавриди бозӣ ба пеш мефаҳмонам дар ин бозӣ ҳама блогерон сарояндагони маъруф байналмилалӣ ҳама ширкат мекунанд ва муҳим он аст ки он солҳое ки мо ба шумо яъне аз шумо пурсон мешавем ҳа ё не гуфтан лозим аст характери ҷиддӣ умуман надорад баъд аз пурсидани солҳо баъд аз эфир ровиро латукуб кардан лозим нест бинобар он ки шумо таҷриба доред бо варзишгарони маъруфи ММА олам хабу рафтем кормандони техникӣ беҳрӯз ба пеш боре ҳам бо бародари худ муноқиша ба қавли разбор кардаед бале саволи дуввум дар солҳои хурдии шабона вақте ҳама хобанд аз яхдон хӯрок пинҳонӣ гирифтаед албатта вазифаи хонагиро дар вақти санҷиши он омода кардаед дар мактаб албатта дар вақти бозии футбол боре ҳам шишаи ҳамсояро шикастаед не вау ба маркази омӯзишӣ ҳамчун омӯзгор даъват намоянд ба кори доимӣ меравед ба дигар марказ не аҳа кормандони маркази омӯзишиатон аз шумо метарсанд бале бо ассотсиатсияи блогерон ба қавле ба ташкилӣ бисёр меравед як не ташаккури зиёд вале вобаста ба сторисо бисёр меравед ман мебинам ва онҷо шӯрбои оддӣ мутаассифона не гӯшти гов бисёр ба чашм мерасад Ладно, задам я вопрос, который ты так и хочешь задать. Сколько еще подписчиков нужно Фирдаусу, чтобы его позвали в ассоциацию блогеров? Фирдус? инро ман нагуфтам Я чувствовала, что ты хочешь задать этот вопрос. Чтобы также ходить на разные... ман фикр мекунам ки Фирдавсҷон агар дар ин маврид розӣ бошанд ман ҳамин рӯза худаш пешниҳод мекунам новобаста аз оне ки но чӣ қадар подписчик доранд надоранд ин кас шахсе ҳастанд ки дар ҷомеа фаъол ҳастанд дар самти бисёртар бо спорт ки ҳастанд бе ягон шубҳа ин каса дар ассотсиатсия дохил мекунад. Вот, Фирдаус, будешь посещать все мероприятия, где есть еда. Не, гап сари намерод. Ман мехостам саравал ба як, яъне ман намедонам хад якал ба 10,000 наздик шавам барои он ки баъд нодуруст моро қабул накунам. Ман қаҳрамони манфӣ шуда намехостам.
ҳамин чиз бояд як арзанда бошад ба назари ман. арзандагӣ дар ассотсиатсия иштирок кардан бовар кунед вобаста аз подписчик нест. не ба ҳар нав як ду нафар яъне шиносад боз хубтар аст ба назари ман. инҷо аллакай як стандарти ду шумо стандарт пайдо мешавад. дар телевизиони давлатӣ нишон медиҳанд. Шумо хеле намешиносанд. Вот именно. Не, аммо ба Он ҳар у нас нав- просто очень скромно, Бехрус, не Инстаграм обращайте ҳоло внимания. акнун ҳамчунон шиноснома қабул мекунанд ба ҳамин хотир. Друзья, время уже в Душанбе 10 часов утра. С нами сегодня был Бехрус Хафизов. Это человек, который учит наше население, и не только наш народ, но и многих других людей английскому языку. Активно ведет свою деятельность в Инстаграме, курсы онлайн преподает, и также имеет языковой центр, как мы сегодня узнали. Плюс ко всему состоит в ассоциации блогеров. Мы желаем удачи во всех ваших начинаниях, во всех ваших делах. Пусть успех всегда вас сопровождает. ташаккури зиёд. Бизон муваффақият барои воқеан. қадрдонӣ. Саломат бошед. Спасибо, что Шакур, пришли, кидават, и спасибо Салам. за интересную беседу, Бехрус. До свидания, друзья. Мы прощаемся с вами до понедельника. Впереди нас ждут 2 дня выходных. Хороших вам выходных и замечательного настроения. Пусть у вас все обязательно будет хорошо. сарбаланду хонобод бошед. беҳрӯз муваффақият ба шумо бидор. воқеан муваффақият пайгиратон бошад ва умуман дарҳои радио ҳамсадо ҳамеша барои шумо бозанд. тез интизор мешавем шуморо. ташаккури зиёд. Саломат бошед. Саломат бошед. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.